Bismillahirrahmanirrahim. Mengobati diri sendiri dengan surah Al-Fatihah. Caranya, letakkan tangan pada anggota badan yang terasa sakit. Lalu, bacalah surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, bacalah doa. Allahumma shfi anta syafi. Allahumma kfi antal kafi. Allahumma afi antal muafi. Ulangi sampai 3 kali. Man qara al-fatihata ala badanihi salasa marratin wa kulla marratin yamsahu biyadihi makanal wajah. Wa yaqul Allahumma shfi anta syafi. Allahumma kfi antal kafi. Allahumma afi antal muafi. Iza lam yakun ajaluhu fihi yushfa. Siapa saja membaca surah Al-Fatihah atas badannya sendiri 3 kali. Setiap kali ia membaca Al-Fatihah, ia menyapu tangannya ke tempat yang terasa sakit sambil membaca doa. Allahumma shfi anta syafi. Allahumma kfi antal kafi. Allahumma afi antal muafi. Apabila ajalnya belum sampai, ia pasti akan sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah zikir untuk memanggil uang, harta, dan kekayaan. Man qara'a surat al-hamdi alfa marratin fil lailatil ula minasyahril qamariyyi wa ayata rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama wa ayata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaqra'uhuma ihda wa 20 marratan thumma yaqra'u ya razzaq ya fattah ya wahhab ya ghani ya mughni ya basit asyarata marratin. Bacalah surah Al-Fatihah 1000 kali pada malam pertama dari bulan Hijriyah. Lalu bacalah ayat Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama dan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja 21 kali. Lalu tutuplah dengan ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni, ya Basit 10 kali. Insya Allah dia akan mendapatkan uang yang banyak dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengamalkan surah Al-Fatihah agar wajah berseri dan berwibawa. Lil jahi wal izzi wa hifzi ma'il wajhi. Taqra'u surat Al-Fatihah ihda wa arba'ina marratan bisyaklin sahihin wa ba'daha taqra'u hazad du'a ihda salasata asyara marratan ya mufattih fattih wa ya mufarrij farrij wa ya musabbib sabbib wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil wa ya mutammim tammim birahmatika ya arhamar rahimin. Bacalah surah Al-Fatihah 41 kali secara benar. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah 41 kali, lalu bacalah doa ini 13 kali, yaitu ya mufattih fattih, ya mufarrij farrij, ya musabbib sabbib, ya muyassir yassir, ya musahhil sahhil, ya mutammim tammim birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Amalan surah Al-Fatihah untuk penolak bala. Yuqra'u yawma sabti sab'ina marratan wa yawmal ahad sittina marratan wa yawmal isnain khamsina marratan wa yawma salasa arba'ina marratan wa yawmal arba'a salasina marratan wa yawmal khamis ishrina marratan wa yawmal jumu'ah asyara marratin. Bacalah surah Al-Fatihah pada hari Sabtu 70 kali, pada hari Minggu 60 kali, pada hari Isnin 50 kali, pada hari Selasa 40 kali, pada hari Rabu 30 kali, pada hari Kamis 20 kali, dan pada hari Jumat 10 kali. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wirdul Fatihah litashilil umur. Cara mewiridkan surah Al-Fatihah agar semua urusan menjadi mudah. Litashilil umur, untuk memudahkan segala urusan. Bacalah surah Al-Fatihah 41 kali setiap hari dalam masa 40 hari. Dimulai pada hari Jumat. Dan setelah selesai dibaca 41 kali setiap hari, bacalah doa ini 1 kali. Ya Mufattih, Fattih. Ya Mufarrish, Farrish. Ya Musabbib, Sabbib. Ya Muyassir, Yassir. Ya Musahhil, Sahhil. Ya Mutammim, Tammim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila ada satu hari yang lupa dibaca, maka harus diulangi dari awal lagi. Bila cara ini diamalkan, bila Al-Fatihah diamalkan dengan cara ini, dengan syarat bisafain, ikhlas, wa taqwa, takut kepada Allah, wa huduril qalbi, hadir hati, balagha mablaghan azima, pasti dia akan mencapai sebuah hasil yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Li syifai min kulli da. Surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Iqra' surat Al-Hamdi arba'una marratan ala qadhi ma'in. Bacalah surah Al-Fatihah 40 kali atas 1 gelas air. Warashihi 'alal marid. Lalu percikkan air tersebut kepada orang sakit. Wa tasadduq 'anil marid. Dan bersedekahlah atas nama orang sakit. Wa tulub minal faqir ayad'u walil marid. Dan mintalah kepada orang miskin yang diberikan sedekah agar ia mendoakan kesembuhan orang sakit. Fayu'afihillahu, pasti Allah akan memberikan kesembuhan untuknya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Al-Hadi. Bila dijadikan zikir dengan bacaan Ya Hadi, berkhasiat untuk menambah ilmu dan ma'rifah dan selamat dari kesesatan. Li ziyadatil ma'rifati wan najati minad dalal, untuk mendapatkan penambahan ma'rifah dan terlepas selamat dari kesesatan. Qul kulla yaumin isyrina marratan. Bacalah setiap hari 20 kali Ya Hadi. Li talabil hidayati, untuk mencari hidayah. Irfa yadaika ila sama waksir mastata'ata min qawli Ya Hadi. Angkatlah
dua tanganmu ke langit dan perbanyaklah membaca ya hadi sebanyak yang engkau mampu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.